Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Ubaba udokotela babuyisiza bawujabule umfana omhleje ekhahla umlungu. Ayi siyazidedela ke manje siyazidedela sigudla ulwandle. Sifuna ukuthi babukeli baba udokotela, balandeli baba udokotela, balandeli baba Bukhwalo, balandeli baba uMagwaza, iloku iqala senja sifuna ukuthi manje uzikhethele. Ngifuna lezi nyanga njengoba ngizimemile ngathi aziphume egodlweni zivale izigodlo. Uyafona lo wasemampondweni ukuthi kunabantu asabasiza ngithi batshela abantu ukuthi abalinde kuyahanjwa uma uyinyanga uyolungisa izinto kuzobuyela kubona abantu bakho abakulinde ke. Ngifuna ukwazi ukuthi njoba uhleli ungibukeni la ukhona ufuna into ezokusiza. Ufuna ukusukuma manje. Mina ngizokutshela induku mina umuntu meze kumina ukuthi uthathani. Bese ngizwe umhlonishwa la ukuthi yena umnikani. Ngizwe futhi nasemandeni ukuthi wena uzobe usubuka uyakwazi ukubona futhi ukuthi osonto skole ukuthi yabonake la kufunda umuthi ke la. Yabonake la methi igxolo lamafuthi omhlaba ngaze ngizwe. Suke lizamba. Yeah, baba udokotela babesizo bawujabulile ngizofuna ukuthi bengelela ke babukhwalo. Siyabengelela, obingelela nebingelela ubaba Bukhwalo. Inamba ka babukhwalo ithini? Inamba ka baba Bukhwalo ithi 072 8130 765. Baba Magwaza bengelela kahle. Siyabingelela ke enhla nasezansi. Makhumba mana mangithi enhla nasezansi ke isizulu leso ngiqonda ukuthi abangane nabangaphesheya. Ngithi nje ngiyabingelela lo bingelelayo ubaba Magwaza walapha eMandeni esigodini sohwebethe kodwa olanga sethaswethu ngokusebenza okwamanje. Baba udokotela babesizo bawujabule umfana mhleje kahle lo ngizolo mangithi lana ngifuna ke sibhekeni singabalapha bendabuko. Lento ngicela siyithatheni very serious because isi serious vese. Inhlupheko ebambe omama abahanjelwe noma abashiya amadoda. Abashiya nezingane, abashiya nemali ephumile lapha nje belimali engozini yemoto noma phwe emsebenzini kodwa manje akusenzeki. Ngifuna sibheke ukuthi njengabalapha bendabuko sinayo yini into yokukhipha lo yamuntu leya osizini. Mina uma efika umfelokazi kukhona into ayitshale esandleni ayiphethe azoyishiya esigodlweni. Ngeke ngimtshele iqiniso, angimqambela manje ngithi uzongisiza ke mama. Uzongithengela amafutha ezansi opheka. Ngifuna ukuthatha isigubhu sakho ngisipheke kunento engizoyifaka khona eyimfihlo. Ozophila ngayo edla lento idlayo. Yakuzwa ukuthi ngithini? Ahambe umama othenga lo mafutha umebuya lapho anikezelwe into azosebenza ngayo ngoba sikhathele ukuthwalisa abantu abangacelanga ukuzothwala. Abantu abashonga ukuthi njengoba behluphe sebefuna ukuthi ungathola nje nhluphekile ukuthwala into ezigwili besuke ezandisa umcebo wazo. Yebo. Then ngifuna ukuthi sike sibheke babukhwalo ukuthi uyafika umuntu kuwena unaleso simo leso ubaba omdala badilizwe emsebenzini and then la bethu zama khona ufaka imali emabhanoyeni yacwila imali waphahlaza uzokhala la kuwena uthi imali ekhona akukho lutho uzoshiya lo 100 kodwa ayikho into usethembe wena uthini ke lo muntu. Umuntu bengaba nje enenkinga nje ekanjalo uthola ukuthi lo muntu mhlawumbe ubekade sebenza akasasebenzi njengamanje. Uthola ukuthi ufuna yena into yokuphila. Thina ngalanga ngasemampondweni into siyenze kunempande hayi lona ikhubalo impande nje ngicabanga ukuthi okanye niyayazi noma mhlawumbe okanye niyazi leyo mpande leyo ibizwa ukuthi umabubane. Leyo mpande leyo kaMabubane iyona esikhandela ngayo into umuntu othi hayi akafune ukuthwala yena akanayo imali ukuthi angathwala. Ngalapho simkhandela into yenhlanhla azokwazi ukuthi akwazi ukuthi aziphilise yena nezingane zakhe. Uyaqhubeka kakhulu. Yabona umuntu into uMabubane. Ake uthathe uMabubane uqobe ube mncane. Musu ufaka igazi ngeke ngishasho ukuthi inkukhu enjani. Uthini lapho? Umabubane mangaba mina ngizokwenzela wena mkhulu mangaba ngizokwenzela into yokuthi ikwenzele imali
wena ungathatha nje noma inkukhu noma imbuzi sizofaka leli gazi kuphela ngeke ngize ngisho ukuthi lelo gazi ke sizolenza kanjani kodwa wena mawukuthi ufuna ukusizakala ngiyakwazi ukuthi ngikusize ngaleyo ndlela leyo kodwa kusube kungekona ukuthi mhlambe uzobe uthwala wena ngaleyo ndlela yinto sube sikwenzela ukuthi nje usizakale uphile impilo yakho iqhubeke phambili. Uthini umuntu njengamanje uqala bathi nami uthenga umabubane nembuzi njengamanje mina engakusho uma usithengelena angeke ukwazi ukuthi uzithengele wena ngoba uma bubane okokuqala uma ngaba mina ngiwemba ngesiko lakhona noma futhi usebenzisa awusebenzisi wona wodwa umixa nezinye izinto kodwa into ebalekile la umabubane ukuthi wena ke ukukhulumisene ngesikhathi ukha phansi ukhunga futhi ukukhipha nje lapha emhlabathini. Majozi uphumile uMajozi simnikile ithuba ngifuna ukuthi ngizwe kubaba uMagwaza ngoba lento bengifuna ukuthi ike ngoba into ebizohlupha uMajozi ungapha kuleni usemzimkhulu kanti ngifuna ubaba uMagwaza suka lana sidlula eSteng. Amen. Sayishaya ibhodi ithi izinkwazi wewe konje ngifuna ngitolika yonke into lapho khona mase seyinkwazi sengifikile ekhaya sekuseduze kunomfulo wodwa usuzowela yebo uthukela uhlezi udungekile njalo uthini mkhulu wami esimene esifana naleso ngifuna fika umuntu kuwena ekhala inyembezi uyakutshela ukuthi imoto ngabe ufike ngayo uyidayisile uphethe u80,000 udayise ivan lakhe ubefuna u200,000 amande yamrobha amqede okushuthi akasena moto akasena mali ngoba imoto yakhe uyidayisile uthatha imali uzoyinika wena nangu 80,000 uphethe uletha umngane wakhe bahamba ngekhumbi bayikhipha estendini bathi hayi abasuka eMpumalanga beze la kuwena siyakwazi Magwaza ukuthi entweni zenhlanhla siyeke isikhwebe into umdla besikhuluma ngento enhlanhla ngempela siyakwazi sibonile ukwenzela amakhansela kunabantu namhlanje abahlela baphethe igodi abayinduna bahleli ngekhuba la kaMagwaza. Amen. Magwaza uzothini kumuntu uphethe u80,000 udayise ivan lakhe uyakushuthela isithombe sakhe belilihle kanjani la kuwena kushuthi akanamali imali ayiphethe lo 80,000 uthini kumuntu njengamanje oyibuka le video oselimpompo unento ayibeke lapha ecacanga uyidayise ezekuwena. Mkhulu wami lapha ekhaya into engiyenzayo iyodwa noma ayiyodwa zikhona zehlukahlukene izinto kodwa engizokuveza ngifuna impande mina oyiphethe lapha njoba ngiphethe impande kunempande mkhulu wami enomcikilisho nyana kodwa thina esithatha kalula kunempande kuthiwa amakhosi akwaNcamase ihlahla laso noma abantu ngikhuluma ngekhubalo elimila njengempepho nje. Oh okay. Ikhubalo nje elimila njengempepho uyabona mangabe ukuthi wena phela ujwayele ukuya ngapha ngabe uthola luwile awujwayele mawusuka nje ekhaya imandeni ufika lapha edokodweni bese ungena sele sesinele ngathi uyashowa bese ungangena eshowe bese ugudle ngaphandle nathi college lapha ekhona lo muthi lo uma ngabe lo muthi ngizowulanda mkhulu wami ngiyenze umlandwanyana uma ngizofika nalo muthi ekhaya ngoba lo muthi uyasebenza ukusebenza kodwa inkinga ukuthi wena ulande kanjani uzosiza abantu abakusiphi isimo uzotakula umuntu okusiphi isimo ngoba utheni igama lawo amakhosi akwaNcamase. Hayi ukuthi abantu bakaNcamase umuthi lokhuluma ngomuthi mina umuthi ozothi mangabe ukha ngesiphi isikhathi seliphumile ilanga langaphuma ilanga usenamazolo sinike isithombe mase ngulanda ekseni kodwa mangabe ngifika ntambama ugqoke ngisuke ngayizola ngigqoke ngayizola umlando lowo wawo engawufundiswa ukuthi makuzotakula umuntu ekhaya futhi mawufika ekhaya awungene ekhaya lo muthi ufuna uqala ngokubeke lapha ekhaya bese ushawe izithunzi zabantu abangenayo la ekhaya ngoba ngesikhathi ngulanda ngifaka la ekhaya ngisuke ngigoqoza maye bathi bethi kwapha lapha kuphuzwa njalo kwaMagwaza kuhlele kunesizulu kanti cha inkinga ngisuke ngifaka lempande la ekhaya mina ukuthi uma umuntu ezofika ekulesi simo esimbambile noma le inkinga embambile usethatha umhlala phansi umuntu kuphela imali umuntu usefresh akagugile noma emsebenzini uretire umuntu ngesikhathi kodwa imali ayisekho kunento yakhanda indle eyodwa athenga ivele lashayisa walungisa waphela imali umuntu usiyabhema hayibo kusekude phambili la kahle nje le mali iyaphela kodwa akukho lapho engibhekelela khona manje ake ngidayisa imoto lapho umuntu bezimbili waretire wathenga esibili leyo seyidayisileke manje sekuselele endala manje ngoba ngiphoqoda dayisele nentsha lena installment njalo ngenyanga phela idedela ngcono vele adedeleyo ukuze akhululeke abuyele imali yakhe umuntu so umuntu onjalo ke makuthiwa uyafika lapha ekhaya bese ngithatha imithi emithathu ke manje yokumhlambulula ke manje ukuthi akuvele kulungu kunomuntu okuthiwa
ikhokhelo. Okay. Umuthi nje simple kakhulu ikhokhelo. Bese kuba khona lokuthiwa usikisiki. Bese uba lo wesithathu keke ungikhumbuze khona uzongikhumbuza uzongikhumbuza. Bese bemthathu le mithi lena. Bese kuba yona mithi ke yokugcina ke lesiwe sengithi mangabe sengimhlamba lo umuntu ngize ngimhlambile naye tuckshop yakhe besincikizela. Nansi into yakhe beyenza ngabe izimbuzi bethi udayisa izimbuzi wayizona isazala akusekho kwenzakalayo manje. Seziyaqala ke izinto ke sengithathele induku ukuthi thatha lebugeze nga uhambe uyoyichela ekhaya. Thatha le mhlawumbe nga uhambe uyoyichela ekhaya. Ziyaqala into ziyehluka lapho. Bese ngibe ke ngizoba nomunye ke engeke ngushisa ufakwa nalutho. Wona ke cha igama lawo ngiyalibala kodwa umuthi wona okhona ngulanda ngapha ngulanda ngapha enyakatho. Uwodwa nje. Okay. Uthola ikhandlela eliyelo nekhandlela elimhlophe. Lo muthi ke bese ngisuka lapho umuntu ngimenze njani manje so umuntu ngizamdlelane ngiyamvula ngiyamkhipha kulesi sigodi sosiza akusona. Uma kufika umuntu onemali ethi umuntu nginemali yes ngifuna ukwenza ukuthi noma imali enginayo yokugcina ngifuna kodwa ukuphila angifuni isithwalo noma ngifune nani kodwa ngifuna ukuphila manje into zami zibuye ukhona futhi okwesibili engikwenza yilapho ke ngisuke khona sengizothatha ke manje le mithi le yomthathu le umuntu ngihamba naye ngimise emfuleni aphathe inkukhu uyabona mayiphatha le nkukhu lena mangifika lapha naphatha nezibani ezimhlophe kuphela ngoba usesekhomba ukuthi idlozi yakhe uselimthengisile kufana nomuntu ukuthi mayigula ukugula ngene khwale emntwini ithonga amabelimile kukhona usuke kukhona benjani elithinteke khona la selimukela lokhu kufa kwangena siyabuyela ke manje bhekike ke manje ukuthi ke sibuyele kulona ke manje bese siphinde sothwebula lelia lamanzi elingenasici lona elingafuni ngoba lela ekhaya lifuna inyama lifuna igazi edlozini nje kusetshenzwa ngani inazi iphatha lesifakile nje iphatha ezani kwalo zihamba negazi angithi yabo awenza ke lingahanga amagazi esikhomba hayi phela ngingaba ngizani isikhuba lesakana ngaba ngesanda babesani kahle kahle manje mina sithengile kanti uthozi yathengwa asithengisi thina sabantu thina siyithengi asithenga yilapho ke khona sifaka khona okugcina nci sengithe umuntu akathenga indwangu emhlophe e2 meter lapho ngisuke sengiyohlukanisa hayi ukuthi umuntu uyothwala kodwa kunemimoya mina njengenyanga engimembathisa yona emisha yenhlanhla lapha amakhandlela ungafaka amakhalazi ngoba yini amakhalazi nawo nomlando khona ikhandlela lethunya ezethunywa zaphansi ezethunywa zaphezulu ezethunywa zimkhathi lamakhalazi ngoba 7 colors nje angithi yabona ake sibuyele lana dokotela ngizofuna ke sikhulume lana into kakhulu ukuthi amabhondo aziwa ngemithembi angikusho nje lokho uma ufuna ngakithi kwakuliwa kodwa mhlazana sizovala impi kwaphoqa ukuthi baye ekoloni ayakwazi ukuvala imithi kakhulu ngifuna sibheke lana Magwaza umuntu nawe khwalo ehlushwa isitha asingakhohlwa yena silele emhlana mina uma efika umuntu laphana ethi babudokotela nginamakotishi abantwana bayaphuma la kunomama ongimele babudokotela kufuze ukuthi mina ngabe ngikhansela namhlanje umuntu enganginaye kanje walimala kwasala wasekusala mina ngangasacontest namuntu kodwa namhlanje ngilento ngenxa sibani bani wasenokhuluma indaba ezazingamthinti ngeke ngaba nalo icala le rape kodwa ngaliwina kwasena ukukhuluma leyo nto emkhandlweni kwacala ukuthi ngeke sakwazi ukukhuluma indaba emkhandlweni ngeke ngaba nento efana le mina ifika umuntu ethi babudokotela kunomuntu omephambi kwami olele endleleni ngenza nje nake ngithatha istout yabo istout castle miss osena womo kwala azengijaya kancane hayi ngeke istout ngithatha istout yabo mengisithatha le stout mase ngihamba naso ngizothi mengifika lapha la kuphambana khona imigaqo kanje mase ngithatha lo muthi ngiwuthele lapha phakathi esitawuti ngizivule mase ngiwulinda ngikhulume nalo muntu yabona ngesikhathi ngikhuluma la ngesikhathi ngikhuluma la kufuza ukuthi isitawuti sikhuphuke silale lento funa sikhuphuke isitawuti uma usivulile asikhuphuke mhlawumbe yazi nto uma usivula isitawuti asikhuphuke sihlala kodwa mengizofaka lo muthi lamadoda lawo inkakha ezontathu ngizifake lapha phakathi alisalo ukhakha lento hayi ngeke ngishila lento hayi ngeke ngishila yona ngoba ngifika sengifaka la phakathi bese ngiyakhuluma ngiyambiza ke manje khuluma izothi mase siqala amagwebe eqala echithe bese ngishuze ugcine bese ngisiphahlaza phansi emgaqweni ekusiphahlazeni kwami phansi emgaqweni ngibe sengimkhalela izinsuku bese ngisuka ngothola ithuna
Uma ngifika lapha ethuneni ngifike ngibalise ngithi umuntu wabantu angikwazi ngibuke ngakuthemba. Ngiyalimba ithuna ngaleso sikhathi, ngiyalimba ithuna bese ngifaka isithombe sakhe lapha phakathi. Bese ngiyaqhiba ngithi usibani lo ngizombeka la kuwena. Kanti laba bathi isithombe asisebenzi. Hayi ingane yesikole leyo, hayi ingane yesikole lemkhulu, hayi ngeke ingane yesikole. Bengibhidi. Hayi ingane yesikole leyo, bayadla bo1. Ingane zesikole ziyadla wona ziyathanda zekuseni ingane zesikole. Ngithatha isithombe lesi bese ngifaka amafutha emambe eminyama. Awusuka madoda. Ngifuna izoshesha. Bese ngithela leButho leli laphezulu bese ngiyaqhiba ngithi usibani banikele ngimbeka lana. Sengizothatha inyama eyosiwe enethambo. Ngifuna mina eyosiwe kakhulu hayi lesa ukuthi ngadle bese ngiyibeka phezulu kwalesithombe sengizobe sengithatha umuthi ngufake la. Ngithele ekhanda lelethuna lenezansi ngithele bese ngiyageza la. Bese ngiyahamba awu 3 days emkhulu. Mkhulu. Bayoxabana mkhulu bonokela nabothukana kuyo yonke indawo nomuntu uzobuya ethi mina babudodela ngizosho ukuthi njoba ibona abantu bephuma bengena la ekhaya nansi into efa kodwa ngisho ukuthi umusu uyasho khona wenza njani umuntu umehlangabeza nenkinga njalo umuntu udokotela mengaba uhlangabeza nenkinga yokuthi mhlambe uvukelwa izitha ngalendlela le ochaza ngayo into ebalulekileyo lapho ukuthi isitha mangaba sikuvukela wena umuntu osube sikuvukela akufunekanga ukuthi ugoqe izandla uthemba ukuthi hayi wena uzothandaza uJesu into ofuna kuyenza lapho ufuna ukuthi usebenzise umuthi umuthi engikuwusebenzise ke mina umuntu mengaba eficwa isimo esikanjalo ngiye ngithatha indwangu ebovu ngithathe umuthi wale emampondweni majubana elimdaka makhala ekhitshwa njengepangela bese ngiwumixa nemithi isichitho engicabanga ukuthi niyasazi njengenyanga so lapho ke sube sithathe izinto enjengemdidi yamaqaqa kanjalo yabo imithi enjengosithaphuka so mina isitha mina mangaba ngifuna ukushaya angifuna ukushayela ukuthi mhlambe asife ngisiguqulela ukuthi ngisiphendukazela ukuthi lento esikuzwisa yona wena sona ake sizwe times 2 iphindele kabili isiphindeke kabili kusona lento le ngiye ngiyithathe indwangu ebovu ngithatha indwangu emnyama ngiyibeka lapha elogunjaneni emgaqweni la kuhamba khona izimoto kodwa ufuna kuyenze ngo12 ebusuku leyo nto uma ngaba ubeka le ndwangu lapha emgaqweni so uthela lemithi lamakhubalo akho nalomajubane lapha the time ufaka lento le ufaka umajubane la ufaka nalezi zichitho lezo zifakayo bese uyayikhulumisa lena bese uthi vukana madoda niye kusibani bani ngoba phela usubumaza umuntu osube uyisithana nomuntu osube kuphosa izokwazi ukuthi ngesikhathi igxotshwana zezimoto lento isivuka seyipoka ngendlela eyisimanga seyiyampokela lento le naye isimenza nje izinto nje ezimbi engaqondakala ukuthi ziyisima kanje kodwa nje ezomhlukumeza lezi naye bekade enenhloso yokuthi vele mazenzeke kuwena makwazi uma umuntu ethi nanga umuntu emiphambi kwami ngiyinyanga uvimba ngisho abantu uthi ayikho indlela edlula la ngobani abantu beze kumina uyena indlela ingakuyena ukhuluma yonke into ayithandayo akhulume azakhulume ngomfundisi athi akho umfundisi lapho i12 verse leyanto esho umsindiso umuntu angawuthinta ixobo umuntu siyami inceke kaThixo nothaya ngifuna ukwazi ukuthi mekufika umuntu eshawa isitha kangaka wenza njani kahle emkhulu ngiyamdala lapha mina angifuni nokuba nelanga elide nje naye ubona nje uma ngabe kuthiwa kukhunywa ngemithi ngithatha imithi lezi ichitho ngihlanise umhlakaza ngushiyi imithi lo manje umhlakaza khona ixolo leli ukuthi mongathi ulithela ngelithi ubona ukuthi lihlakaza lela yilo xolo ixolo lomhlakaza undiyazi okay yabona uma ngabe ulithela ngeleli yakhe lina likhayiswa yini angilishi ngathi uthi liya ngathi linenhlayanyana nje angikuthiwa awukwazi okay kodwa nje umuthi nje omuhle kanti udoti yonke ke nemithi nje le ethizinini kodwa le enjani yeyichitho igaranti yami umhlakaza kanti uyahambisana yini nomphame ephuco nonuka namahoko phela umahoko phela ngithi uyahambisana nesifutha amasimba
into eyodwa Oh into eyodwa le akuyahamba Angithi lapho angithi Ngaba lemhlaza mina ngwazi ingakho ngithi akubuza ukuthi wena usukhuluma ngekhombo manje usekhuluma ngekhombo manje ukhuluma ngamazambane ne-rice phela ngithi ngakubuza phela njengoba mina angiyazi lento ukuthi yini umhlakaza lento okuyichaza wena ukuthi umahoko yona ayimahoko yona inkunzi iyafana nomhlakaza umahoko yona umthaphuko lona nesifutha amasembu ayibo kodwa unako ungawufaka unuka hayi awusali funa ufake phaka ufake ushiyela funa kanuka Ngaba lemfuna angiyazi lemthi nikhuluma ngayo uyabona kadoda lapho bese ngithathe khalo lezi zinto lezi ngizenza kanjani ngiye ngithi ke mina umuntu wakhona akavuke ekseni ngithathe into lengisho nje ngiqede ngithi nya bese ngithathe leli butho leli edliwayo ngithi liyayihlukana angithi ngizothi ekseni vuke ekseni ngithathe lo muntu ufake emanzini awupheki ufake emanzini kuphela wafudumeza uyabona igarandi nebheje ngishoyo ngithi noma ngithiwa phakathi usuhluphile vele ngithi thatha ibhakede u10 liter uqale ngapha ukuphalaza emgwaqeni uhamba uphalaza umgwaqo wokuze uyoshona ngalo ukuthi sibanibani kwabami wena kukho kokuyilunga namhlanje hamba kulelizwe ngoba uyinkinga wena uze uqede umgwaqo weqwe ngala uqhambe ngapha uzokwelela ngapha uqhanga ngapha komgwaqo uyawela uyale ngaphesheya usufaka lo muntu ukhona phekha usebhodleleni nje ningakanyana ulindele bona abantu abafana nalabo ngoba abantu bayinkinga bayathanda ukukhuluma ngabantu izinto abangazazi umuntu mayekuzonde umuntu usambe kupenda ke nje kwala umuntu ekupenda indaba akafuni umuntu ufuna le nduku ke angayisi ke njalo kuphe emlilweni ngisazoyithatha ngihambise emlilweni ngithi yabona lapha emlilweni lapha ngifike ngifaka amasimbo omthini yini umthini manje umthini awukwazi yini umthini umthini yilesi silwane lesi akulona ixolo akulona na isilwane sale matsheni lapha okay masinya nje bese sesihla inkalankala kuthoka ukudladla ngamasimbo omthini ndakho ke ngibona ngamasimbo lomthini inhlakahlaka lena ungathi ngekubona kungamasimba kodwa sokunjani kuyadlazela nje uyawazi lento ukuthi uma uphupha ebusuku ulunywa izinje uma ungacabanga ngamafutha omthini iyanqamuka lonto amafutha nje umthini umuntu umethi nje ebusuku uphupha izitho uphupha umgwazi umuntu nje wathi nje abugqama usufaka amafutha omthini hayi usuqedile ngahambe ekhaya ungalokho umthakela into eziningi usuku ungakafiki ukuthi phela ngikwazi umthini yabona ke khwalo ke le nduku lokhuluma ngayo le uma ngabe uke wayithatha ispade bese uyichatha ubasa umlilo bese uyiflathela umlilo usumqilaze kakhulu ngeke aphinde bemthanda abantu abaphinde bamthanda ngeke yabona uyibethe khona ingene eswini bese uflathela umlilo bese ufika umlilo bese ukhiphele khona usho ukuthi hayi sibanibani namhlanje mina ngawo hayi ngiyaqeda ngawe ufana nalento uthathe uyigcobe ngayo ebusweni khona uzoba muhle ngoba nawe awungifuni ukuphila kulelizwe emva kwalokho uyahamba ubheka phambili awusabuki phambili ethi yabona subuka phambili sothatha amadoda lawo siwajikijela amadoda uthi hayi sakhuluma amadoda uyancenza lapho ngizadla zombili athi yabona ungathi inkomo mayiqhwisha isuthi kanje isuke ibika ukuthi sengidiniwe nawe ke ngokunjalo kulahla phezulu bese uqhwisha izona nduke lezo ke ezinamandla isimo esifana lezi ke ngithi hayi mase ngithintile hayi baza ubuya ngifuna ke singenela nabantu bahamba amakuba uyabona njengamanje nje sikhuluma thina yes awu understand kunomuntu odlula empangeni usanda ukuthela upetrol manje usezothela ehluhluwe ngoba uyapi uyaswazile omunye ubheke eMozambique manje bona ndisigubhu ngifuna le igubhu singayishalazele as if into engekho abantu basakholelwe igubhini ngeke futhi ubatshele lutho ngoba kumanje kukhona oyeTanzania utshela uzobuya negubhu ezu7 usetshele ukuthi akabe deposit 200,000 igubhu ezu7 nembuzo ezofika athatha yonke into azoyitha ngifuna sakhele umuntu isigubhu but esiwu showcase yabona mangizowakhela umuntu isigubhu ngingeze usingabaza angifuni mina isigubhu ozothi uma usakhile ungifonela isiqaleni ukusebenza ngumsangana ngizwana nawo yabo uma ubufonela abangani bakho buzo amadoda usumsangana ngizwana ngizothi mengiwakhela isigubhu ngifuna kodwa understand ukuthi wakhe isigubhu la wakheli mina ungathi wakhe isigubhu sathi ngifaka ngithatha isigubhu esincane nje angifuni isigubhu esikhulu bese ngisifaka amafutha emvubu ngisifaka umthini ngifaka awashaka bese ngifaka awa-TLB kwathi phakancane we-TLB anamandla uma ngeke e-TLB ngifaka gandaganda uma ngikagandaganda ngifaka la kwaJeka bojeka lo phamisa izinto ngikhetha ukukani ukuthi ngizothola muphi mengibe nenhlanhla bese ngifaka we-helicopter
mengiwinile ngifaka webhano ilela amasosha leligijima kakhulu kuya nokuthi emafutheni sengiyayakha ke lento ngiyayakha lento mase ngifaka ke ikhubalo ikhubalo engilifake lana ngifuna umuthi engaze ukuthi ngifuna ukuthi umuceba abantu bangakholwa sukuthi umalamba kuphikwa angifuni ukuthi ngi-add into eziningi jikjela umalamba kuphikwa la mase ngifaka le mithi ebaluleke kakhulu ingene sengizothi thatha lesigubhu uma unginika lesigubhu angifuni ukuthi wenze mina ifavor hamba uyobheka ithuna lomuntu wakini uthi omunye babudokotela likhonkiwe ngithi mina ukukhonkwa kwethuna sikwenza ukuthi nilibone nina ukuthi singadakati kulona la ngasekhanda siyalimba mase sifaka lesigubhu lesigubhu uma ususilanda before usilanda ufuna uyogeza phezulu kwela lathuna ngikunika umuthi owodwa umthathe bese ngifale umthe u3 ukuthi ngeke ngilibala ilapha phezulu kwedesk nika umthathi nale mthe u3 ithi geza phezulu kwethuna ugeza mase kushode 2 days wageza uyafika lo muntu uthi uzungivusa nje kwawukuphi mhlazane kufakwa le tombstone usugxameza kona namasende uthi uvuka umkhulu wathethe ngithi wathethelana uthi ngangikuphi ufaka kanti wawukekho mfundo kuzogijima uyakuyena nje ngoba abantu bagijima bovusa abantu angazi babasize ngalutho aze bebasiza mase geza lapha ethuneni mase siyavuka ke lento le usiyayithatha lento oyibeka lapha mase ngithi mina thatha imali eyiphepha uyigcobe ngalamafutha lawa uyoyigqiba endleleni uma usuyayilanda uyenze lamasiko uyibeke lapha lesasigubhu sizoletha imali kuphela kuwena abantu abeza kuwena bazobe phethe mina akekho uzofika hamba ngezandla uma ukuthi usibekile lesigubhu la uyasho ukuthi njengoba ngidayisa ngemoto ngifuna usuku nosuku isonto nesonto imoto zithengwa isonto nesonto nozobukhipha imali okubhuka udayisela abantu imoto uma unebusiness ufuna ukwazi ukuthi lamagwinya wadayisayo maningi akhona ngoba bazowafuna abantu ngoba sivuse lo wamuntu loya olapha lokuvuka wakuthuka uthasebenza sase sathobula indlela zonke zabantu sazifaka la ngemali lana suke sakhela umuntu into esibiza ukuthi isigubhu semali kodwa phela usuku uzokhokha uzokhokha impela wenza njani mkhulu lena empondweni mina khanda isigubhu nje sokusiza umuntu mkhulu mangaba thina ngabe empondweni saka nje isigubhu nje esazi ukuthi lesi sigubhu lesi into nje yokuphakamisa umuntu into yokukhanda umuntu indlela ke thina esenza ngayo asifake umuthi mhlambe owodwa asifake imithi emibili iba mningi nje mangaba sakhe isigubhu singabala omahlalanyose singabala amahlala umuthi lo singabala amakhokhelo kuse umuthi lo umuthi la futhi amakhubalo la okay sisabala sibala imikhokha sisabala futhi izimpande lapho ezisube sikhanda ngazo lesi sigubhu namathambo ke athile awezilwane okay lesi sigubhu uma ngaba sesikhanda indlela yokusiphakamisa ke ngoba khona ukusikhanda kube khona indlela yokuthi usiphakamise thina ke indlela esiphakamisa ngayo isigubhu ihlukile kunale eyala kaZulu indlela thina senza ngama ngaba siphakamisa isigubhu sesithole inkukhu nje emhlophe ulamthuthu noma inkukhu yesixhosa kufanele kube inkukhu nje yesixhosa masithola le nkukhu lena yesixhosa siyinqume uma ngaba siyinquma asifune igazi layo okay siyenquma le nkukhu ixhuthwe bese iyapheka uma siphekiwe le nkukhu bese sidla inyama masidla le nyama kumele siyicaba amathambo mhlawumbe kodwa isiZulu umuntu osazi isiZulu uzokwazi ukuthi mangikhuluma ngokucaba ithambo ngikhuluma ngayo uzozivela yena uncamula ithambo futhi kufune kushintshe kule nyama mayidla qhubeka mkhulu lapho kule nyama le uzoyidla ungayicabe amalokhu amathambo okay sasiyithatha ke manje wonke lamathambo la wale nyama sesiwafaka ku plastic plastic ke noma nje laba plastic nje abangakanyana sesiyawubopha ke manje lo plastic siyawuvala sesifaka ke manje futhi la kule nyama la kulamathambo sesifaka lento okuthiwa uvuka khona uvuka amalebeni khona uvuka amagxolo khona uvuka uthi amalebeni libeni ithuna nje uvusa wona phela umuntu elibeni wona lo uvuka amalebeni umuthi lo uyixolo enganani ubile igxolo nje bayigenqe kuba ngamagenqe lana amnyamanyana njanga kumile idulini okay kuukuthi ke sesikumixe nabanye ke ovuka hayi kanti owodwa uvuka hayi owodwa utho malibeni nje eqaleni khona uvuka umalibeni ngithi kube khona uvuka oyihlamvu bese kuba khona uvuka oyigxolo bese bakhona omnye uvuka
owumkhewana Omkhewana. esiye siwulokhunye siwuxebule ngabo 12 ebusuku wona usube utshela nje ukuthi mawuxebula uxelela ukuthi mawenzeni mawufika nje khona ebusuku uveke khona into Uma libe niwona lona isidumbu mosubeka sinyakazi haya kuona hayi wona wona lempukane imifilo umubeko senindizi iyandiza iwona impela uma kaqelena amajambisi membusi kuthi phela ngokuthi angiwazi bekufuze sichazele kahle sesizoyithatha ke lento ke baba udokotela sesiyafika lento asiyigqibe ethuneni siyibeka nje ngaphezulu kweliba iliba efuna ke siyibeke kulona lento efuna ke siyibeke phezulu kweliba lomuntu owesilisa sizombona ngani ukuthi owesilisa funa ke siye ethuneni othola ukuthi libhaliwe ngoba phela amaliba ayabhala ukuthi okay ngeke ube ngumuntu omzandile umuntu wesilisa uyidikazi uyidikazi so ke uyalibheka ke iliba esuku ukuthi hayi lo indoda le sibeka ke ethuneni lendoda okay masibeka lapha ethuneni lendoda after 3 days so siyobheka lapha into siyoyibheka lapha siyobheka vele into siyazi ukuthi sofike siyifice la uma siyobheka le yanto asithatha umhlaba wethuna sifika lapha kugcwele intuthwane manje la kulamathambo lawa lenya lezi intuthwa lezi ezimnyama lezi ekade zidla lo muntu lapha pha kusho manje sesithatha bani sesithatha le ndoda le lapha phansi okay masithatha ke le ndoda sezofike sibeke imali lapha na phezulu kweliba imali engama coins nemali futhi engamaphepha kodwa hayi eningi yabona sesiyamphahla ke lo muntu sesiyamazi vele ukuthi usibanibani owakasibani libhaliwe vele li okay sesiyamtshela ke sibanibani okwasibanibani sesiyakuthatha manje siyosiza ngawo zonke izizwe ezikhona lapha eNingizimu Afrika wena usiyokwenza ukuthi siyamtshela so wena mangaba sikwakhela isigubhu ke ngaye lo muntu losube simvuse kanjalo sube ezokusebenzela kwenzele nje zonke izinto osuke uzenza kwebusiness noma uyamthuma usube futhi engenaso isithunzi ngoba usube ungathathanga thambo lakhe ngoba into engahlambulukile into esube ifana nethambo lakhe kodwa basimthatha ngale ndlela usube nje ezosebenza nje into embi kabi makwazi akayi noma phesho kothula nazakhe inkuphu noma nizithenga emona ake ngilikhundana ake ngikhulume into enkulu igubhu ibladala dala kwakuthiwa amagoni omkhulu babe nazi igubhu akungabe ngathi igubhu zintsha okay yabona umhlaba lengani basathi amagoni namanje nakho ke manje ngalapha sekuthi manje ukuthi igubhu kwaba amagoni la uthola indoda ifuyile nenkomo enqwaba inazo zonke into zayikhaya imbuzi kuningi nabafazi futhi bakhona yabona ayevele khona amagoni namanzi sisawakhanda namanzi igubhu seyikhanda umkhandela njalo umuntu isigubhu senhlanhla isigubhu somphilisi yini oyisebenzayo igubhu sokulwa futhi naso futhi usifake phakathi lapho ke ngikhuluma uma kuthiwa ngikhanda isigubhu lapho khona isigubhu esisodwa ukuthi isigubhu senhlahla esifakwa lamakhubolela lawa amahle lapho umzaneno lapho emhlanikelwa umzanelo lomnyama kuthiwa mhlanukelwa muthi loyo okay bese kuzoba umzaneno lomhlophe wamagobongo bese kuzoba imithi omabusana imithi emihle imithi omndiza uyabona imithi efana nale imithi efast kakhulu umndiza uthola phethe ngoba ukho ukhona so uyatholakala hayi uyatholakala okay ukhona manje kanje ngitholile nje kade ngifuna ngoba uyona nto ethi kodwa ungawuthengi phela ungawazi bokunika noma yini ngeke phela ufuna ukuthi uthenga into yaziyo osichazele siyakha lesigubhu sifaka umndiza ngiyasakha isigubhu ngiyasiqeda uma ngisiqeda isigubhu la egameni lokuthi ufuna kube khona imimoya isigubhu nakhona angithi siqale kwenziwe lento le ake ngilungise ukuthi ngesikhathi umuntu efika lo muntu ufika ikhuba loselenziwe angithi leli ikhuba lomalenziwa linendawo elihambayo lisekumina angithi lento ngicela sengibiza ngani ngebutho okay lento le mangabe sengiyenzile iyenziwa iqedwe ihlanjululwe ihambe lekhunjana lelikhubalo liyofakwa lapha emathuneni lapha kunamafutha afakiwe njengamafutha ani kaxama angithi uyazo lo bamba njani xama angithi bamba njani xama xama uyabulawa mkhulu wami okay uyabulawa nje uxama uma uxama uminini nayo uxama mhlawumbe ukhuluma ngenhlolo cha ukhuluma ngempande enhlolo uma nesilwane uxama ulona faka amafutha ngoba uma ngabe ngamafutha kodwa uma ngabe ngineliseke kahle hle
ngithatha uqhamu ukuthi nguthatha hambe ngugqibezele ngubhekise phezulu mkhulu na kanjani ukuthola uzokuthobula ngisho izinqa uthwebula into eyibhadi ngisho ekhanda ukhakhani lwakho nguthathe ngugqibe endleleni ngubhekise phezulu kanje ngugqibisa uke entathu usuku lesithathu ebusuku ngiyawulala emva kwalokho ngisaphuma endlini ngugayela la endlini ngize ngiqede ngifakela amakhubani ngigaye nguneke emva kokuba sengithathe ke kwakho isigubhu ngikuthakatha ngikhali isigubhu mina uyathakatha baba uyabona uncibile kanjani dokotela yabona sandeni uyathakatha dokotela buka into ayilengi ukubhonda uma ngabe wenza umuthi unikeza umuntu umuthi akuthi usuke umuntu umnikeza khwalo ngenkani uyathakatha ukuthi lento ngifuna yenze kumnyama bomvu mase ngithatha mase ngifaka lapha esigujini lapha sengizofaka khona amafutha ke mangisiqala ngani kumuntu mokhe ngifaka amafutha mhlawumbe womhlakuvo noma amafutha mhlawumbe impembongo angithi yabo phakathi kwala mafutha kodwa wona ungafaka kanjani ungafaka once angithi mhlawumbe ufuna amafutha khona amafutha lawa dayisa uthiwa umhlakuvo lawa aswala nazo umhlakuvo isihlahla leso simile esibayeni uyeke umhlakuvo lona lo amafutha aqhamapha ngoba ngiyabona umhlakuvo lo kulala abantu uyeke lo lokho okomase komile kuliqo okuhlukanayo ngisho kona kunamafutha kukhona amafutha ekuthiwa amafutha omhlakuvo amafutha akhandwa lawo awazi igubhu okay umhlakuva ayadonsa uwena uthi ufaka maphi faka imboke ufaka kodwa phakathi kwawo okay ngesikhathi wavusa wenza once angithi lento mina sengiyezile ngihambisa zonke indawo lezi zafika ngayisokha lapha emathuneni yahlala khona ithwebule lemimoya uma ngabe ngenze ngoqamulo angisakuvayise emathuneni sengizokuba ngizohlambulula lezi ithuzi zalaba abantu akade beqokweqa abanye besebunyameni abanye basemeni nje ngingahlambulula kade bese emadodeni abanye basuke ebafazini ngihlambulula ke lento le sengiyayibika lento la ekhaya ukuthi ke bobaba mkhulu nansi lokhundana nansi impande engivusayo la ekhaya impande le yokucebisa abantu impande le yokwenza ukuthi sengihlukanisa phakathi sengithatha lezi zinto okuthiwa ubuhala uyabona sengihlukanisa phakathi kwenkunzi nenkomazi uyubona kwenkala ukuthi ubona ukuthi igubhu zimbili akithi yabona impande engizoyifaka ngapha sengiyayifaka impande zonke ziphelele zefana kodwa sengusika phakathi manje sengifuna ukuthi lezi igubhu zibe ngaki zibe mbili ngoba phela ikhaya kube khona umama khona ubaba lento mayisivuka la ekhaya ayisavuki njengento ukuthi sisipokwe isivuka njengento ukuthi isivuka kanjani ayivuki nje ukuthi hayi isini sifana nento ezimele njengesilwane kodwa isamsiza umuntu emalini kakhulu nje ukuthi ngiyalapha phela ukuthi into ozoyithethe akwenza ukuthi manje lento le iyenzeke lento sinjani manje simpuphu manje size yoma ke manje lokuxamula umgqulwe namathumba awo konke namasimba awo phakathi konke nani kwafakwa phakathi sekufakwa lamafutha ke manje namakhubalo ke manje komiswa amakhubalo ayisaphumi lento endlini iphuma ngoba iyosebenza imithi yobunyanga imithi serious imithi eyimfihlo makuthiwa kukhona imfihlo yobunyanga ngoba ubunyanga bunemfihlo esingeke umuntu mase yithatha lento ufuna abe noqhamu ufuna enze njani mase yithatha yabo yena okwakho kuyithatha nje kuphela ngithi usayithatha uyayishisa uyifaka ebasweni into yokushisa uyayithatha uyayigquma ugeza ngayo uyakhuluma uchela ngayo memeza imali ekhaya ungena imali uyayithatha uyifaka esigujini mangabe seyenza ke isigubhu ke manje sesiyashintsha ke manje sesifuna ukuyilumbanisa manje nani naye nabantu bakubo noma nethonga lakhe faka esigubhini sonke sesifaka lento manje esigujini ke manje angithi ithongo uzofaka esigubhini cha sithathe lo muthi usufaka esigujini sesithatha amafutha siwafaka phakathi sesithatha amafutha ke manje senzenjani manje sikhumbuza amafutha uthe imaphi sengathi umhlakuva okay kulungile sokhumbula uthatha lento ke manje ke usayithatha usunike nangu uyafika umuntu uzofuna isigubhu ayifuthi nasi isigubhu sengihlukaniseke sengithatha impande ke manje angifuni ukuyisho lempande uthi ubani mase ngihlukanisa umama nenkunzi sengithatha umama nenkomazi ngoba imfihlo yokuhala itheke kwehluka kancane ubuhala makuhamba kanje uhamba kubo mama kubo baba uyayizonto leyo uma ngabe imamba noma uyavuka imamba ziyalo lezilwane lezi uyazi ukuthi imamba makuyashaya wafa umama angithi imamba mayishaya bese iyahosha uyasola uhamba endlebeni ufike uchamela ubaba kwashaya umama umama yokuchamela ubaba kuvuka semtime zize zinqobe kanjalo ilesike ke lesokuthiwa kumuntu unegubhuke sekuthathwa lesisendoda sikhishwa laphandle kuseni kuthathwa lesi somama sihlala endlini mama uphekela abantu ukudla endlini angithi yabona noma kuthiwa kukhona induku ekushayayo ilapho umuntu kuthiwa umuntu onegubhu akavaleki khona mangabe igubhu uzenze kanjalo khulunywa ukuthi umuntu bezolanda igubhuke lapho so lonke lo mfihlo loyo imfihlo esebenzayo kodwa uthi ngihlukanisa kanjani ukuthi umama ubaba lo cha lokho ngizokukhuluma ngoba kusathi kungibhida kancane kodwa ngizokukhuluma nakho futhi oyengcina ngakhuluma phela kuye ukuthi kuba nemfihlwanyana zokuthi nathi sizinyanga phela ezinye zethu sizama ukuvezela abantu ukuthi umuthi siyawazi umuthi siyaqala into lento esiyenzayo siyayiqonda umuntu umefika uzomnika igubhu ezithuna uzomnika sodwa
kuyena mayithi ufuna isigubhu sehlahla sikhona isigubhu esodwa sehlahla ngisho lezo sozakhile Lezi zo-2. uthatha zo2 zihamba zombili lezi mkhulu amazombili ayihlukani ke phela lezi manje njengoba ukhuluma nje kunabantu abakubukayo ngoba lento ayisezoqashisa umuntu kunomuntu osifunayo manje usobethana ukukhuluma manje ukhuluma naye yeah uzokuthola kuyiphi inamba isho manje inamba yakho inombolo yami u072 yakho noma kuthiwa ubosho la namba inombolo yami le hayi uthi ubosho le namba cha akuyona yami inamba yami le uma sethina unike winamba uthi hey cool usho le namba ke yami nje no ithini namba yami u072 371 3082 inombolo yami leyo futhi ngikhona la eThekwini ngikhona futhi emakhaya la eThekwini seChatsworth mkhulu bazokufuna abantu bazokuthola mina sakathe okay inamba ithi 072 81 30 765 la eThekwini bazokuthola la eThekwini bazonithola eBria Herbal Market nababa 272 house number ubhale ukuthi ukhwala lapha akubhale ukuthi khwalo ubhala kaSixhosa no baba udokotela wesizibawujalo mfana muhlo ngathi khehle umzulu amancingi sangesolo futhi anxolisi no sibonga kakhulu uthe asinenzele lokusolethi nizozwa abalapha endabuko mebehlangene ukuthi bakhuluma ngani abaqhudelani but sifuna ukunivezela ukuthi asifuni isigubhu sakhiwa nje ufunda ukuthi yakhe unezitha nazi inyanga ziyasho ukuthi hayi lokho ekuhlasele njalo sibonga kakhulu sethobeka sithokoza kakhulu I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.